O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au, alo mai o Talala Radio Samoa. Wa wala au maila soifua malolo ina I tangata ia whaia ufi fufonga I no fuanga tumutumu e o iai. Maanga ia whaia tui pui pui a o whaatupula iai le to atele o tangata ngā solo I whale mai. Whaamaumaunga wailoa ai o whale mai au kilani lea e walunga I lava le alu I lunga o le whainu mera o tangata tau fia I whale mai I to tono le vaiaso. E mafua mai a fianga o le manava. O le tele o aunga e au fiele tale, fever, tafele isu ma le faa iti ngā ma e mafua lava I le fulu faa pele koviti. Sa wai le reporti o le vaiaso faa to a umatu le ana faa mawina I le vave tele o le alu I lunga o le whainu umera o tangata au kilani tau fia I whale mai, ma o le to a tele lava o le influenza A. A o iai lai le tau malulu o faa talo sanga ma iai le matanga luenga I tangata e faa o ngā ufi fofonga, po o le anga I e whaia lo tui o le fulu. Ai mo I lato e le o iaisa fo mai o lo o mawhaiona wala au le health line le e vili fua o le vaccination helpline pe a mo o mia nisi wha amtalanga I tui pui pui. Wa wha alia le o leo Northland le wha anoa noa tele I le alu o le taimi wha apele maa losi o tangata Italia tua I le telefoni. Le ana sau me le wa awhangota ai umaani o le wala au tau wha asise. Tolu I tūlai le tai ona nafi o pisi leo leo ma lato wa ai lungo le sami. A o tali atuai e fesoa soani le wa na wala au mai mo se fesoa soani. E le ngata o le ana ngā lulu e leo leo ai wha apea fo I tangata volunteers. Wa whai mai eile sui o le ofisa. Ana wha apea nei ai tupu se isi wha alave lave e mo o mia vave ai leo leo ma le au lave ai olona winga e le ma whai ono o iai. Ona o lea e pisi e tali atu I le wala au tau wha valea. O ngā luenga la vea ina yana nafi lungo le sami, e ono la matia I fo I maseisi soifua ma ele ngata o va le sami, a o lea fo I nā luai ma le va alele. O lo so esu e leo leo, le nei telefoni tau wha avalea. Reportia mai Wellington e lea wauli ana nafi le tau mawhai o se tamā matua e wha asufi le tamaita I a onga, I a luatu I to tonu o lana van. O lea ta avale wha apea lanu uliuli, ma o lea na whai le tamaita I a onga e yaila na mea tō tino na pa u ma o lo I to tonu le van. E le I tali tonu ina e lea tamaita I a onga, ma mo e a ia nga I se tasi o tangata na te ilua. Mai le tina o lea tamaita I a onga a o ti ngā ai ma le fia le mea na tupu, wa ia to e fautua ina whanau ia sava vali wha atasi ma isi tangata, ma aua ne I tali tonu ina tangata wha apea. Wha mauni ai fo I leo leo, o lo o tau mawhaine e sa I lia le ta avale ma e tu whaatasia talo tae au e le I maua. O lo o mana o le maloia filifilia se na te fesoa soani e whaavave vave ngā luenga mo le pui pui o wairoa mai lolonga. O ia leo le ground manager mai ngā lue whaatasi mapule ngā nu e lua, Hawke's Bay whaapele pule ngā nu o wairoa. O se whaai unga wanga I ai le maloi le mai atala noa mapule ngā nu. Ma o leana toi pangatia wairoa I lolonga I le tausanga nei, e le I longa lava na ea mai I lunga ona o le Samoa Gabriel na whaatia ai I le tausanga whaato a umatu. A o mana o aila le malo ia iaisa ground manager o lo o whaatali nei le tali mai o pule ngā nu e lua, lea utatala atu iai le se fulu aso e whaali fina ngalo ai. Ma a mai a lea ona whaato a whaia leo le whaai ungalo ia le Minister o Emergency Management and Recovery ia Mark Mitchell. Ma tala whaai u, te ena le Minister o leo Mark Mitchell reporti o lea whaau popo sui o kengi I lalo o lana vaainga. Ma sino aperilo le tausanga ta aluaina whaai luai le pepo o whaamtalanga o lo mi ai le whaatupula I o sui o kengi ta alua na tūla I mai le whainga malo le Labour I le lua afes fun fitu. Mai le 5 afe mo na tupu I le valu afe mo na tupu. Peita e sau le masino Iulai o le tausanga lava ta aluai, wo o I le 5 afe se lau. Ma whai mai ele Minister o leo lea o iai nei. O leo lo o whaau popo pesu o kengi I lalo pulenga le Labour. Peitai, o leo tūla I mai ma a o talia I fesili I totono le maota o le ana angi ai. Wa I vafe se lau ivas fuma le valu sui o kengi e o mai le masina whaato a umatu. Whaatala noanga lo reportia le staff ma whaatusa tusango nei whaamaumaunga o lo o matua I te enai le Minister a mea o lea fo ia whaatupula ia I lalo le whainga malo le National. O Talanala Radio Samoa, manuia le tai au.